sve veći broj mladih ljudi zato što se filozofija života menja. Nekada, u vreme klasične hirurgije, velikih hirurških rezova, teško su se ljudi odlučivali na operativno lečenje. Znači, operacija je bila zbilja poslednja instanca. Danas više nije tako. Što su hirurške intervencije sofisticiranije, što su manje traumatične za pacijente, to će se veći broj pacijenata odlučivati za to kao za terapijsku opciju. To se posebno odnosi na onu kategoriju pacijenata koji treba da uzimaju lekove hronično godinama do kraja života. Kada je pre 15 ili 20 godina trebao mlad čovjek, redu veličine 40 godina, da se odluči na operaciju, on je kalkulisao ako to bude veliki rez pa komplikacija, će biti invalid do kraja života. I estetski je funkcionalno. Znate, kad neko posle operacije dobije kilu, onda mu sleduje još jedna operacija, onda je to pakao od života. Danas je ta situacija drugačija. Znači, u odnosu troškova i efekata, znači, lakše se odlučuju za operaciju zato što je manje traumatična, brže se čovjek oporavi, funkcionalni rezultat bolji i tako dalje i tako dalje.